Resolbahon pa sa Cebu City Prosecutor's Office ang kasong kalapasan sa Animal Welfare Act batok sa 23 anyos nga lalaking misablig og init nga tubig sa usa ka iro dito sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo. Suma pa ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga nasangat na nila ang reklamo batok sa suspitsado sa piskalya. Bisan og gusto nang musibog sa tagiya sa iro apan dili makapanghilabot ang pulis kay tuan naman kini sa piskalya. Ang suspect nga si Jason Fuentes ana paghihapon sa detention facility sa Mambaling Police Station. Kung magpabilin siya sa prisuhan o makagawas, magagad unya sa resolusyon sa piskalya. Una nang ipadayag sa complainant nga si Gina Lucido nga og higayon ang suspect nga magbag-o. So ako lang i-clarify no nga ang obligasyon sa police gyud is sa pagduso sa kaso dito sa Office of the Prosecutor. After ana beyond ana wa na gid mi lain mahimo di mi pwede mo execute, di pwede mo settle,